na say him senka chiro konkon na wo mo e de pe eye edomo e de later on mo amobesa babonti ababeka say oh so for we there or ba menchen so for we mi ana maboa no mi ana mama nanya eye edomo say me Dr. Seidu Yakubu na se na astra pa hene obi aba bepem wa eni kwa se ofane na so obi abeji yade bia eni kwa se ode na yade na tudwa sonza nti obi obeye sa na onye dunsini papa na se onye komfo papa so waboa obi na ode na chi abe ma no ode oboa no na waboa wa fane manyame sonza nyame bedi wa se menhira na ewom no na doso mi se obi timi frɛ me na aduro mi sira boa me na mama na wasa na wo ya da bi kura na wamfiri nyanko nipa nyankopon bo nipa ya yudefie nso no me de manya menhira so jamja ntu ya de ama nipa men ye ndwene nipa ho ye boa no oye nyankopon abode nti nhira no beba adwuma obeye bia be ye nhira bia na beba ho Yami show said da wonya ebre eje edwati nsema ye de ebesomo ewo ye fidie kase ye so na ene de yabepiem ewo eye Aguna post office na ebusuafo said ye munim no ye baya na chese ye ne nana asetina pahene ena eba betwetwen eye enkomo wa wuti eye efie a chese koko edokoro wo a chese enie ukọ ejanan bia ne eja ebna kase ena wobo koko afifiri wo wani ase ne de keka eye eho wa atwere yare ewo eye woso ye white den ya na chese dru ben ena wonya emfa emfiri eye asetina pa ehene ehonum na chese busua nyoma ne de edoso pa eye na ne nyina mu ensoso na chese se de mu no eye EMS ai ena wo mo eye ede ema eye wo mo chese wo mo ewo amanone ne mu amu wa chichi ne benche ya mu hiaz mu amu nkran ne de keka ho no enyina no monsa etimi eka bi enti na chese busua yansa ye brand ye betwa ye ho aba na ye de nkomodidie no ahyehye so ebusuafo monkam ho na ye ma eye na asetina pa hene ye akwaba sonko na ye fe nkomotwetwen no ahyehye so na mu akwaba yo meje so too much TV so na anboko na adwuma pa mo ye nyankopon bo bia na atifo nyina mo hwe too much TV oho na ade power ode be nya futu no bi da ka ho na aboa na said ye nyoma etie no nano adawo ma ye nya nte se ye ba Aguna post officer ye beba baba be hu nunu ebi ewa hanu ma wo mo ede ekwa nti ne etu anamo ebebe pie mo ewa hanu ye ba ye nsusu ye baba be hu ne sa pepepe na nano da na ebi no mo kasa wo mo yade ye wo ma nte ye eso kamya ko ye sa se no de wo nsa eye ebi se ye epilepsy se ye koko se ye diabetes ne de keka eye ehun nana no odo se dosu nana double boss so de na so ye besan so edo eye emu esuko kakra ede ama eye yen koko edro anase eno ahaban ben ena chese eno susu di hu ejuma ndroni de bebre we de kwa mame maun kamna won kan we kakra man ko fon we okay yeah Dr. Seidu Yakubu koko embrace medicine so bia koko adukoro pa na hawa koko timi obi awotwa koko timi ma obema jojo koko timi ma nipa onya sulo kokra because moja na ability wu no emwa ama oya sentini na apapa nti no koko ya de ha adwene pa nti wo a wo hwe me bia na wo furu koko timi ma ba ya furu so ye kese na ho ofe ne bibia no na ho to nyina agya be ma furu timi kafu na nice tata koko nti koko we no onya bia na nsuhie kakra na ode agu no wabo na se koni tonic kra na ode guma obenu ma ho ato nte koko adrumi no be na wotwe anase na sen na ho be ya dro we se o bleed kra no da bia me ya me ka se oti ya oya na okoto paracetamol na onom no wona anja ya na ke se anjo se o bleed moja kra na wonya we bia eti se stop shawsa koko adro se stop nte na koko adro na we so okay, yeah, Dr. Seidu Yakubu, diabetes and stroke medicine. Yo, into way diabetes. Yes, asichire yade ha dwene pa asichire yade we nyawa me say etimo fono ye kete asichire yade nyawa onsi so bi ohun trio nta asichire ha yade ha dwene pa papa maami ohwe no ni owura danum kro wonna odi adua na obadwonso no nyina sonsa da bia me kam se ahina si ho na say mo ya obo se na nsuwa ye muma by body atam bia sote sana aye ti say diabetes
do come o hwɛ me nyina nim nti ko doctor no wa text pa no msi diabetes na hawa me bra because diabetes ni nyawa ɛsɛ ko sɛ o kidney so nsa nti enya yade papa ba ye di nunsini ne ahaban na de ye adwuma obenuma wie no na adwo dabi we nunsini na ahaban to timi sabi kura we enum ye bibia so nsa wo de hwe gu nsam kura na wie na bon shogu so ebetu ni nyina nti de wo hwe me bia na wakotex anya diabetes na se wonya nya bi kura to bi na fa bon ho ban na wa ambecho eno so no na ya na enya emua ayese enyemma o se aduro no ya aduro bi a ye ne yie na ye ne kama aduro so ensei so nsa ade we me de chega na fo nyina aduro wo ho no se mrofu obo se mrofu ba aduro ye de so aduro mu ensei no mrofu to na ne bo bebre ba Ghana apetesi ya ye no ne first gauge no first na o no wo de bi so aduro mu ensei da nti pano fo cake fo no do mo hwe me de bi mo kura ni ma mo ye do mo hwe me o ko ton na bo den o mo de kakra bi ma o se na bo den enso ya haban no we na de ye nti sanity nti we say ensei da nti sa na bo den ne pay den nti no wan ye na kakra enso ni pa nyina so sa aduro so beje wa ya trema sanity na kan we so. Okay, yeah, Dr. Seidu, Yakubu, powerful big things, a decrease of sperm count. Man bi wo a man bi wo omo o be ma swa. Ti be ma ne swa sa. Ontimi mo adwuma. Bo se na ba na jaw. Wi aso so fa bibia sika dai makama fa ma ba no yere. O na ontimi ye no ho adwuma. Obekọ. Nti ete se o se krofo na frefrem sa outside the form. Sanity. Nti sanity nti jise unya we so nsa na sabi o de bo adwuma yi o de sagu num na se coke na se fanta na o de agum na wan no doko bie kwa so nsa we unya twa kakra ba tre ma na odia wo ba ya ba no ho adwuma kama ama ba no nani haji yi na wo hu se wo ye bema so nsa mema ne bebenu na afi bedroom mebi no benyine bedroom bebe so na afi ne bema na ko afi we no ye anusini na haban wo se na nam omunyini sa to fom che so sa enso no ona aba be wo sa sisi obehunu panyini nkwara di na chi na ye na nam aye ba na se bema ba first wo behu se panyini bi anyini pa nkwara di na chi na ye na ma so sa wanyini ye enso no ba da siremu de kura no bema do ne 50 years santam no satam no wara maywa wo ye hene kura mo de maywa no mo nyina be wo ba bia ba ko bia be wo 10 sonsa ba sisi ai ye mbrante ya bai ofa ba akwa wan yire ho a ba no ntimi wo because nkomo no nyina sai agu sonsa antunya anusini no we na haba na dia numa wo se na ogina wona so nti ya ade a ohia pa se memma no bema de na bema sonsa ye na nam kura ti asese omo se ye da yanwo na ndor ti se po anu anwia sonsa na ndi dua na ba no so se ahaban sai ho yade na den na sisi ai obi kodi aduana shawama pizza we did this indomie ntina opema na ajagu nti mesrew papa maami a obi ohwem bia no esenya papa helps no wadi san etie we so. Oh, okay. You also hear Dr. Prince Aisha, powerful and effective HIV hepatitis. Sanity. And to weigh HIV away no. Say HIV we no. And then you say hepatitis B no. And you want what chill brebo. Now sell brebo nyina. So sa a sell brebo be who to say onyam. So na nyam. On who nam be to say until a winya way with the bar ya so ye. Na ye denti na ya mundro no ebinum enko ya ayaresabia akese e wo mayi ye de na ekọ na ye ne no ye mpanyimfo a ye bo nya me nko na tete haba ye wo mpanyimfo mo ka ho a ye de ye ewura wo mbesei no
So anti ya register aya food and drug bibia no ya bibia wo ho kama nti wo request no de ama nyesa onimintira di people label na tan nyesa obi so ba can the same no so ntimi say ade no so what's eba post office label no de na dia bobon nti se nye nsem pa ya fa mo bi mo say no because bra ya bre pa na ya nyesa nunsi na ya de sa obi anya HIV mfie pepepe wa dwenu say obi anya hepatitis B wawu so obi anya koko diabetes wawu so nti no te say ya boa na nipa yes apom di ne ye boa mo mema bebre awade egu omo mema suswa nti ma sem konema enkoyi nti mi number ne 055 95 68114 nti you find number ya o WhatsApp ya keke because Ghana network na ya na ha adwene do WhatsApp ya kaka only problem what nti eno bi we so wo. Okay, Dr. Seidu Yakubu, powerful gonorrhea medicine. So, sa gonorrhea we no ha adwene pa. E be na timi ko manipa no wanya cancer. So sa nti ye how nti wo a wo hwe me bia no memma no mma ansana ye mma no kura no esai how ho so sa awodia no na how ma adwene nti se wo yare gonu na so dwonso no wo kotimu ye wo ya e se wo yare obepe aduro we bi na wo de bon ho ban na no so dia no de bi na we no ye aduro ni bi ade utimi ko se gonu se utimi a hye so se na se bites na se nkwan kura na wo de aye na so be sagu no wi ya no wan na aye wo ho adwuma e nu sini kwa yankontu nu sini so na tumi wo so nsa nti ama doctor for kwa kire se yade bi ku sisi kumu a yiso mu wura forest ba bi akwaye wo no mo akohwe dua we nsuo be ku yare we anse na omonya yare na du asa nti yade de wo yare a bibiduru papa na no na tu yade na sekura nsa na tie na ye ba ye nka se de nim se haban na modi ye na so ye hu se bible da hanu mu bie ne ye bible no modi haban bi ka ho haban de ka ho se bibiri wo o ya asore a na asore na gu nti ye de nema bi ka ho na de ama so fofo no na omodi asum serebe ya dombe ba no na wotim dia abo aduma so for do ahin ne baba je sa bibiri kwa omode bo anya me aduma mfa ndi bone because bibiri akotutu tumi bi mu a omode ya asore a emwa because on fa kwan papa mprichi om obi so person the papa we preaching kofo na wa ye wa dweso be bokro na so di sisi be fa life mu obejai so okwa nipa mana so ye so anti omo no ye wo dwumade bi a ye be ka ho ye be ye na ye de abo no na wanya dom na bana so ye na watima kan sempa na akire omo na ga say ye nim sen ka kire konkron na wo mo e de ye pe eye edomo e de later on mo am be sa babon ti aba be ka oh so for we de o ba menchen so for we mi ana maboa no mi ana mama na nya eye edomo se me Dr. Seidu Yakubu na sana na astrapa hene obi aba be pemwa eni kwa se ofa na so obi abeji yade bia eni kwa se ode na yade na twidwa sonza nti obi obeye sa na onye dunsini papa na so onye konfo papa so waboa obi na ode na chi abe no ode oboa no na wamboa wa fa na manyame sonza nyame bedi wasam nhira na ewo mu no na doso mi se obi timi frɛ me na aduro mi srɛ boa me na mama na wasa na wo ya da bi kura na wamfiri nyankopɔn bɔ nipa ya yudefie nso no me de manyame nhira so jamja ntu ya de ama nipa men ye ndwene nipa ho ye boa no oye nyankopon abode nti nhira no beba adwuma obeye bia be ye nhira bia na beba ho so sanity na obi a yato na du na nipa ya ba waso ye enso eho no mo kwan ben so na obetimi age ne de afiri ba ye de tami awuso ku eboa sa tami awuso tukana manko ye Dr. Seidu tami awuso spiritual soul eno ye de boa ama bibia ko yie ma no atuna duro nko yie spiritual marriages ma wano no nisika sam ne bibia nko yie no ya woto shop we bi ya mele dia koma na ode sam na ni dware no on na sore na chese hu wi ka no dabi we na pa mo den haban na ye haban so de mama ya tie sese tumi wo haban nti ube won na afi haban ade aye yi na afi mutumi baba bedi ni panachi dabi pam haman na ode kanu no pam hu bone a esi ni awade kwan adwuma sem ne favor na se aningwase a on pese mo toma no sa hu bone no we na betutu asiako
nti sanity okay na sebi obi be ka se enwoma wo hanom enyina no enye ni nyina na ebetimi abobo eye edin ede nanso so obi be busa se ebia yare ebembiem apart from the yakeken ekire okay ya boa no obi anani ha no na meka wotoko kwadu no kra do boa nti twerefo no bi kra wo ho a sa sanity nti ya won niam bebre wo hai da ye boboko na chire no ye sa abobo bi we so ye kanawe kakra. Okay, we stop people oil. Nipa mpone fo di na chi na niam no onya oil we bi na pasema na odi dwarepe sa mbone ni nyina be fi na oil ye ase ye green so so wa ahaban no enti ya mo pa enti me frada we use red na bia na what use green sanity woto a be kire wo se do be ye nya sa ankofo red na dia na ye na green so na me ka no wo frɛ ya wo haw no ye be kire wo mu nya nsem nyina na de tuja obi wo amaifo akire obi wo ne sesto sika na asai obi wo haw bebere da no so obi wo kro mato dambo ama no obi wo mato awade wo nya bida obi wo mato nya sika se pe to ne semwa ise ni nyina efidi ni sa omo sa ankofo ni nyina na ye de we na ebo mu na ya abo mu no ya kama sanity na we su ye spray ya de bo ankofo obi wo anya spray nyina na te se wo ba auto jusu na so no obetima to no wasa nya mbone wo so sanity ntiro eti so freye na kire o spray a obetima yusu na aboa abrochire fo na efrefre sa omunduro hu sem ma ye bize omunduro ne niema ntitam bia no ompese na omoto aduro nti ye life se ya omani abre ompese omoto to nya to ani wo to ya duro men suro nya nkopon tumti wo ye pe ye be pass ade ama kama ntira post office no amani de no aka ye ntira ya bahai ya bibia nya kama sa de ko so sa wa nya papa enya se ade ye no ko ginya ye ntimi mba me sa so na ade no ye no kama se ye gi nkofo afiri hawmu na omo yaresa atima koso nti sanity jo nana we de ye de ye nkomo no ebeba na wie ye enu ne de nim se edoso dodo na chese ya bobo eye ebinum eso ebinum ye ntimi ambo na mim se ye de ya da sene ye sanso ne wo bebedi ehia biemu a ye betimi ado eye emu esuko na sabre obi ehwe na opon nkoma ya bobo enyina no still ono do hu ne se ne de eye hunhum ade a chese wade achi a doctor for so de akobebe ese hwen ha no so no ade otine nka woni video mu se nyoma enkoyie se nipa no wonye den na wo do telephone number to dwa my telephone number 055 9568 114 wodo on yan WhatsApp keke no abo Ghana code na atuso so wa ma no ya na se Ghana ha bia ofre me a nipa bebre ya de ntoma nti omo toma na okoduru yaresabo na omo ye fi doctor hu obrafi so ana ya de no so bi wo so omo de ne to just no omo dandan no ofre me a ye wonduro ho a ye de be mawo na sa ne me nyina atwa ama ho atoe ntu fa o hwe sisi ya wo too much echa na wa fa ya number in 10 me wani mbre ya me mfre me na sa onye serious wa me mfre me fa me ya number o fre me obe kudin komo na he da bi because nipa ye word nipa ni abre o pe yarsa obi a o yar slow huhum yade bia no na sa hunamani yade bia no o fre ya obi o wa me ma na bebre o mu me so man so bebre hia to so kam ne dia ka kam na omo yade sa obi wa ne matim gunu hu ne nyina no koko ne nema na ha adwene to beto asichire yade no diabetes na odi abo ho na cancer yade no so ho serebe ya okidini ense na HIV na hepatitis B so ho na koko so ho ntini nyina wo ho to hwe ya ntentem na hawo na nkofo mo pem wa adwuma sem so nkoso yi no omo so no omo oyele ni so sa nipa bebre wo a oye adwuma nkoso omo so no oyele ni ye ba pass bia man kama na nkofo omo da o so da ye pasa no omo so no omo nema wo ho tam ye wo ho asofofo no so omo pedom e de abo omo no na omo pese e bi o mo ani so no mo so hu ade no omo fa ye number ya Yakubu tumiti na strapa so number no 055 05595
68114 to family number ya what ba bia 3 yo na abusuafo na asetena pa hene enene ye ne no edwetwe eye enkomo agese wa cheche enu ene ebiemu nsoso no ensam na obetimi de adware apapa ye onbone ede afiri wabrabo mu ne ohawo agese edokrowo enyina eno aha ene ede nkomo twetwe no esi wonso betimi ede wagenche wunsem bisa na abeto eye comment section ho number no betimi afa nsoso na wafre na wone eye na asetena pa hene atwetwe eye nkomo na yare no obetene te ede ama media ene ekia sikapa makram